Thukuze induku emqubeni kwaMaskandi odume kakhulu ke ngelikaGatsheni ke uyigagwela sophongolo ke seyazi ke lensizwa ke bekade ke inomcimbi kule weekend ke esisuka kuyona ke lapha ke endaweni ke yasophongolo ke encotshana ke njengoba ke sike sabona ke ukuthi ke bokugcwele indimbane ke zabalandeli babathandi bomculo kaMaskandi ke yaphinde ke yenza ke umcimbi ke ube mkhulu ke nakulo nyaka ke esisuka kuona ke njengoba ke nakulo nyaka iphinde yawukwenza lo mcimbi usedlulisa amazwi ke lapha ke ashiya abantu abaningi ke nemibuzo ke ethi ke ubonga umkhaya wakhe ke lapha ke ekhuluma ngalo ke igcoka melisha ke umthandeni ke umfoko amanqalethi ubonga isupport ke amnike yona ke lapha ke nanezinto ke azenzile uthi ngelinye ilanga uzoyisho lento ukuthi yini le umthandeni amenzele yona. Abantu abaningi ke bazamile ukuqhagela ke ngendlela eziningi ezahlukahlukene ke ukuthi ke mhlawumbe ingenzeka ukuthi umthandeni ke ufike kulo mcimbi wa performer wangafuna mali asazi kodwa ke bavezile ukuthi ke kukhona ke ukukhulu uGatsheni ke ushilo ke uthi cha ngelinye ilanga uzoyiveza ke into eyenziwa umthandeni wathi ke ubonga kaphezi ke umkhaya wakhe ke lapha ke esho ke igcoka make elisha ke lapha ke asazi ke bafowethu ke uma ke kunje kodwa ke ubumbane kuMaskandi ke yilona ke lifunekalayo ke kuneyiphithiphithi esezaduma njengoba ke sibona ukuthi uGatsheni ke lento amamenzele yona noma ke ayibonga umthandeni ke kuyinto ke enkulu ngempela ke le abantu abaningi ke bancomile bathi ubumbane ke kuMaskandi ke maliqhubeke njalo ke kuzo zonke inhlangothi zoMaskandi njengoba siyazi ke bafowethu ke ukuthi uMaskandi ke uke waba nenkinga ezinkulu lapho okudume khona ke umntala lapho okudume khona ke lapha ke izinto nje eziningi ezingezinhle kahle beyigcina ke ithunaza isithunzi sikaMaskandi ke kodwa siyabona ke abaculi bamanje ke baya ngokushintsha ke bayaphucuka ke lapha ke njengoba ke bekwazi ukuncedisana balekelelana ezintweni ezithile ke sikhumbule ke ama event ke ake bekhona ke endimeni kaMaskandi ke semaningi kakhulu ke angaphansi kwabaculi bakaMaskandi ke njengoba ke noGatsheni eneyakhe ke esilokhu ibuya amahlandla ke esithi ke mathathu mengemane bafowethu ilezi simphathele zona la kwesiqiniseko SA Media.